ayladık. Tatmeziye bizga shunday seminarlar uzra boshlagan edi. Moskvadan birlashgan shogird. U vaqtda "Oy, bu bizga narsa kerak ekan" deganroq payqab tinglab o'tiraydik bizda. O'shani ishlaymiz bizga bu tatar matbuotni butunlay qog'ilish yo'qmalandik. Ammo hozir biz kunda shuning bilan yashaymiz, ham kunda shu ishlar bilan shug'ullanamiz. Demak, bu baribir kerak. Tatarga da kerak, tatar bo'lgan kishiga da kerak, bugungi zamon shartlarida. Albatta, biz turli shartlarda ishlaymiz. Ammo bilib turuv ziyon etmas. Men sizga gazetalar olib keldim, uni ko'rgansizlar, telefonlardir deb o'ylayman. Birozgina gazeta turida aytib ketdim. Sharqiy Qozon gazetasi 5 mingdan ortiq tiraj bilan dunyo ko'ra, ham ishtirli usul bilan taraladi. Bu podpiska, alternativ podpiska, ham reklama. Podpiska endi borib sizlar tanish, ham alternativ podpiska biz turli uyushmalar bilan ishlaymiz, turli ishmakarlar bilan, ulardan kirgan akşam pochta aşağı kirgan o'rog'inda aybatrak, sizdan uni yashirmayman, chunki pochta bizni shoqday kirimimizni tutib qoladi. Ham biz ularni ana shunday stoykalar bilan больницаларда taratamiz, uyushmalarga aytib qo'yamiz. U podpiska bayasining yartisida bo'lmagan bayasi uyushmalar uchun bekor tashlangan. Ham albatta endi ko'pmedir tiraj keta roznitsiga. Mana shunday maket bostiramiz podpiska vaqtida gazetada, ham ko'rsatamiz gazetani usullar bilan yozishga mumkin ekanligi, ham butun bayonlar ko'rsatilgan. Elektron podpiskada bor, redaksiya kelib olganda onlayn ibora 25 so'mga inshaalloh ishlovchi kishilarda bor. Ham 234 so'm, mana men sizga aytgan alternativ podpiska olmoqqa tadbir kelayin $30. 30 ekzemplardan boshlangan ishtirokda biz uni o'zimiz aytib beramiz, bizni mashina taratib beradi. Gazeta Otnovachi topshirish seshanba soni 8 polasa bilan, sharshanba 16 polasa, ham juma kuni 12. Толстушка deb aytamiz endi sreda soni, biz uni maxsus sharshanba kunida turib ketirdik. Shu soni 04 panshanba shu oydan sizda shuyda panshanba kunida hozir pochta ishlaydi. Birinchidan bu o'yinlar chiqqan kunida gazeta borib yetadi, umidlanamiz endi butun yerda olay tugul. Albatta, ammo borib yetadi, ham bizning masalan Irik maydoni oqshorlab shu panshanba kunida Vatan Tataristonning Толстушкасы shu juma kunida, demak biz boshqalardan oldinroq borib yetamiz. Ham boshqalardan oldinroq xabar etamiz. Shundan qilamiz. Толстушку вторник ham juma sonlarini ayiramiz, uni ko'proq xalqchon etirga tirishamiz. Unda qiziqli intervyular, kengashlar, xatlar, yol biti, so'rov javoblar. Mana men bunda keltirgan polasalar bu o'quvchilar orasida zo'r qiziqsinu uyatgan polasalar, foydali kengashlar, so'rov javoblar. Bu so'rovlar barasida bular real so'rovlar, biz o'quvchilarimizdan kelgan, ularni saytga jiberadilar. WhatsApp nomerimizga jiberadilar, fotosh yozalar, pochtaga jiberadilar. Biz ularga turli bilgichlardan javoblar olamiz. Javoblar shulay internetdan olingan tugul, har birisining o'zining javobli kishisi bor. O'quvchilar mana videoda ham biz uni hozir kiritdik. Butun kishiga bog'liq savollarni biz birga olishlarda ko'radi, biz birga gazetasida shiroq bora so'rov javob degan rubrika biz ularda beramiz unda da. Mana bunda temalar saytolanishi, planyoka redaksiya temalari bilan shirib qo'ydim. Bugun redaksiyada 5 jurnalist ishlaydi. Bu saytda da gazetada borsini birga 2 verstashik, bir web redaktor ham bir SMM maktub va Instagramdan olib boramiz ayrim kishi. U yerda nastavka boshlaydi. Mana shunday sostavda shiboramiz. Har doim qiziqsin uyatuvchi uchun albatta biz konkurslar uzdirib turamiz. Konkurslar uzdiruv bo'yicha balki biz matbuot sharalari orasida eng aktivlaridir. Zulata uzdirdik biz shay bergandim. Hozir bizning bora bir yilga boshlay karazilimda xizmat bo'lagi degan konkurs telefonlar shaltirilarida telefon turida yozuvchi telefon bilan bog'liq xatiralar, shiberlar, yumoristlar, jiberlar ham biz ularga yil oxirida ular bilan birga biz bir yilga boshlay karazilimda xizmatda bu bizning sponsorimiz Telekom kompaniyasidan. Hali ko'pdan tug'ilgan bizning tomonidan Atihoq degandagi ikkinchi topqir ananda siz ko'rasizlar yozishda fotografiyalar uchun ular birligi raisidir respublikaning. Ular keldi bizni bo'laklarga, biz o'zimizning yozuvchilarimizda bo'lak bitta ish velosiped bu konkursda jinoyatchilarga. Bular barchasida sponsorlar bilan ishlanib turgan ishlar. Biz ular turida yozamiz, ularning reklamalarini bostiramiz, ham zaymozachok degan ayber bilan mana shulay qoplanib bizning bo'laklarimiz. Ham Shahri Qozon bilan joyga yo'l degan konkurs edi bizning. Borda bunda qatnashish uchun Shahri Qozon gazetasini yozilib kerak edi, ham kvitansiyalarni bizga jibergan, biz o kvitansiyalarni o'ynatdik da shundan jenguvchi ketdi. Mana hozir bugunga qo'yib ishlar Dubaydan
yoldan. Әлеге конкурсның спонсоры Исмәгыйль Шәңгәрәев иде. Сезгә таныш фамилиядер. Ул кабул итте безнең җиңүчене һәм ул безгә бер тиенгә дә төшмәде. Бөтен яшәү, билетлар, ашау-эчү алар хисабына булды һәм безнең менә җиңүчебез бүген генә кайтып төште бик канәгать. Әлбәттә. Сайт эшчәнлегенә килгәндә, менә 4 ел элек 2014 елда Шәһри Казан сайтына керә иде 20 кеше, 20 уникаль посетитель дибез инде без аны. Бүгенге көндә Шәһри Казанның укучылар саны көненә 4,5 кеше. Менә алсу алдаларга йөреп бирмәс. Татар сайтлар арасында без икенче яки өченче урында булабыз интертаттан соң. Гадәттә ай нәтиҗәләре буенча айның нинди килүенә карап инде әйбәтрәк эшләгән булса икенчегә без бераз салкынлык үсүлгәнләгән булса өченчегә матбугат булдырабыз. Әмма интертат матбугат Шәһри Казан әлегә шулай интертатны узалмыйбыз без. Икенче өченче урында бүлешеп торабыз. Просмотрлар саны 10,000-гә якынлаша. Ни өчен мин моны әйтәм? Чөнки газета, сайт һәм социаль челтәрләр аудиториясын бергә кушып исәпләргә кирәк. Бер вакытта да менә безнең тиражыбыз шул хәтлегенә дип әйтергә ярамый. Бу реклама хезмәте киңәше дә шундый, бу федераль басмаларда шулай эшли, бөтен аудиторияны бергә кушыра һәм безне менә шул хәтле халык укый дип әйтергә кирәк. Димәк, менә әле бит безнең шундый кагыйдә бар, газетаның басма тиражын һичшиксез тапкырларга кирәк 4-кә. Бу инде рәсми расланган официаль сан, чөнки бер газетаны бер генә кеше укымый. Шуңа әле кушабыз безнең интернеттагы аудиториябызны да. Һәм сайтка чыгудан менә кайвакыт шундый сүзләр ишетергә туры килә. Басма матбугатны сайтка чыгарудан файда юк, ул безнең аудиторияны киресенчә тарката һәм газетаны читләштерә дип. Читләштерми, бу киресенчә ике арадагы мөнәсәбәтләрне ныгыта гына. Сайт күпкә оперативрак эшләргә мөмкинлек бирә һәм укучының фикерендә күпкә тизрәк алырга мөмкинлек бирә. Син, мәсәлән, газет сайттагы просмотрлар саны буенча үзеңнең материалыңның ни дәрәҗәдә кызык икәнлеген белә аласың. Аңа килгән сораулар буенча да миңа калса бу һәм безнең бер тапкыр инде безнең бүгенге көннең таләбе шундый, без бер кайда китә алмыйбыз, аудитория кайда, без шунда барырга тиеш. Әйе, мин Татарстан яшьләрендә эшләгән чорда да Татарстан яшьләренең тиражы 150 меңнән артык иде, әле 2004-2005 генә еллар иде. Әмма бүген Татарстан яшьләренең тиражы 6 мең. Шуңа күрә аудитория кайда китә, без шунда барырга тиеш, үзебезнең сүзебезне ишеттерергә теләсәк һәм мондан куркырга кирәкми. Менә ayına 68.472 diye verilgen benim songa sonlar. Bu unikal посетительler sani layık internet мәгълүматлары boyunca şularның 62% әлбәттә хатын кызлар һәм 37% ир-атлар. Яш айырмасы буенча караганда процент туры килә 26 яшьтән 46 яшькә хәтле безнең укучылар. Иң күп процентлар шуңа туры килә. Һәм иң зур трафикны безгә бирә әлбәттә мобиль трафик 83%, калганы 16% ул мондый компьютерлардан килгән трафик. Мобиль трафик булсын өчен без моңа хәтле аңа ирешә алмадык, әмма бу ел безнең кышның ахырында барлыкка килде яңа сайтыбыз яңартылды. Һәм аның мобиль версиясе эшләнде. Мобиль версиясе эшләмичә әлбәттә мондый трафикка ирешеп булмас иде. Мобиль версия бик эшне җиңеләйтә һәм караулар санын арттыра. Шуңа күрә, әгәр сайт бар икән, мобиль версия һичшиксез булырга тиеш, чөнки бу бөтен кешенең кулында телефон, гаджетлар һәм алар аның белән тәүлек буе карап утыралар. Әгәр мобиль версия булса, җайлашкан булса бик әйбәт инде. Һәм трафикны күбесенчә бирә социаль челтәрләр. Менә 82% безнең социаль челтәрләрдән кергән аудитория. Безнең һәрбер социаль челтәрдә үзебезнең группаларыбыз бар, мин хәзер аларны күрсәтеп китәчәкмен. Бу шуннан калганы гына башкача килгән кешеләр. Димәк, социаль челтәрләрдә эшләүне активлаштырырга кирәк. Һәм иртә таңнан караңгы көнгә хәтле һәм төнлә дә аларны яңартып, чөнки кеше иң беренче торырга бик күп кеше кулына телефонны ала һәм беренче хәбәрләрне карап чыга. Әле йокысыннан тормаенча эчмәгән килеш. Әгәр инде син аңа шул вакытта ниндидер әйбер тәкъдим итеп өлгерәсең икән, димәк, син өлгерәсең. Әгәр син икән инде уларны башка җирдән укый. Һәм синең инде 1-2 сәгатьтән соң чыккан яңалыгың аңа кирәк була. Бу конкурс сайтка керүчеләрне арттыру өчен шулай без конкурслар оештырабыз. Менә монда безнең авыл 2 дигән бәйгенең фотографияләре куелган.
biz jiydik türlü oğullardan fotoğraflar bizim okuşlarımız jilerdik. Hem saytta голосование yasadık. Buna kimnin fotoğrafları jiyip şu var biz verdiydik. Biz sizge özümüzden desant bilen konuk kokilebizdik. Jırşılar alıp, yazmışlar alıp, hem jurnalistler alıp sizin oğuldan reportaj yazıyorduk. Bu bizge bir zor sanlar verdi. Onda jiyip çıkan mesela Raul Balık Lisesi'nin yuvarı tırmanıp diyen oğula, onlar için 450 bin tavuş verdiler. Bu elbette посещаемый sınıfını kurtarıyan konkurslar, ben şimdi konkurslar uluslararası genişlikten. Hem üzümüzde de bir rahat buldu, biz onda vardı, bu oğullar varlar, bizim bir kütüptürler, biz onda işte Jırşalı vardı, biz bilen konser koyduk, halı bilen aralaştık, onların sıralarına cevap verdik. Gazeteden nerse kütkenlerin bildik, подписка işledik, barbaş elbette. Почтальонны да шақырттық, подписка да işledik, saytımızda da şunday sanlar жетtik. Şuna göre mene mıday alımlarını da kullanırlar керек, olay uzun шығынlar talep etmeydi. Onda redaksiya bilen barırga bola, nedir reportaj yazıyımız devakta etirge bola. Jırşılar elbette bir жерде tutup yürü bulmayı, ama nedir mümkünlükler bolğanda kullanılmaz. Sosyal şirketlere ekilgende, ben bunu da көрсеттім, nedir sosyal şirketlerde de bizim endi auditoriya. En zorusu elbette Instagram'da. Instagram'da 9 aylık. 9 ay içinde bizim Instagram'da koşuluşu kişiler sanı 32 milyon arttı. 28 bin kişi jiydik biz. Bu botlar değil, bu çın kişiler. Botlar mı yok mu ekanligini tekşirip yiyeceğinler. Bunun için türlü Instagram'da da şu, Kontakte'da şu fotoğraflar hem sizin koyulan yazmalarınız aslında like'larına tekşirip gerek. Eğer like'lar sizin bunun kullanıcılarınızın 10%'ını aşkılıyken demek sizin gruppanız tire gruppa. Mesela 32 mindən onda 5200 like koyulan iken demek sizin gruppanız yaşayıp duran gruppa hem sizin auditoriyanız için auditoriya. Buna kontaktta 18 mindən arttık, Одноклассник'da 7 minге yakın, Facebook'ta 5200 obraz fotoğraflar indi, anda bir akıllı, fikirli kişiler, hem Twitter today olsun. Unda Kontakte'da işte özünşerligi, hem Instagram'da işte özünşerligi diyen iki sayt yasagan idim mi? Ama ben onlardan hazır bir nokta tutulmayayım çünkü bunda minden sonra çıkış yasayışa olsun. Hem o teoriyeni size bir gaybetle sileyecek, ben onlar katı sileyalmayım. Bu bizim, yüzümüzün, biz bundan bütün eybirine metodum tık öğrenen kişiler. Çünkü federal matbuatlar bizge kelip işlese de onu barısında kullanıp bulmayın. Totar auditoriyasına hem biz yüzümüz, eyde bulay işlep varıyız, eyde bulay işlep varıyız, bulay varıp çıkmayken ederiz mi, bulay işlep deyip öğrenen eybirler. Elbette bir yazmanın qabat türlü fotoğrafiyler bilen birirge gerek, hem o türlü vakitta, devletinin türlü vakittinde qarabda türlü komentariylar hem layıklar jiyacak. Repost yazsa, özünüzün dostlarınızdan sonra bizim redaksiyada mecburi ettirip koyulan, her kim özünün yazmasını özünün sayfasında repost yazarlar deyir. Bizim gruppadan, Şahipozan gruppasından. Çünkü yana kırıp başka kişiler kuşular. Şulayıp Instagram eybirlerinde hiçliksiz qaratına gerek repostlar yazarlar. Fotoğrafiylerge bir növ itibar verirge gerek. Instagram'da ise birinci şiratta kırışırgan elbette 10 bin kişi jiri var. Çünkü 10 bin kişi jivandan sonra siz swipe'lar koyalasız stories'ga, biz sistevligine kınına 20-25 ссылка ornaştırabız. Kın devamında her saat sayın bir kişinin koyar barabız. O elbette interfatta tübrektir, şuna çıkartıp. Buna biz koyar sistevligine kınına 20-25 ссылка Instagram'da swipe. Siz koyuyorsunuz. Biz ezrekte koyarız. Ezrekte koyuyorsunuz. Statistikasına qarab, agar da mana hozirgi vaqtda o'shandan xalq jiyaykan biz onu oluşturmaymiz. Biz yerni oldan planlashtirmaymiz, mana shu kuzatib turamiz. Ama bugungi kunda mana men o'zimizning ish tajribasidan aytaman, bugungi kunda eng ko'p посещаемость beradigan maylar Instagram. Mana hozir Vkontakte edi. Hozir Vkontakte kelmadi. Hatta shopda kelmadi, bizning hozir shiqdi Instagram. Çünkü kişi bir ko'p, ham kelasi qo'yadir. 6-7 yıl içinde Instagram hali yaşayacak, hem bir aktif kullanılacak degan farazlar var. Şuna göre kişinizni mana shunga yo'naltiriz Instagramga. Onda kişiler jiyiyor. 10 minut o'tirgandan so'ng berishak ссылка. Hem biz ama tushiramiz maxsus videolar Instagramga 1 minutlik. Agar tilsangiz men ularni ko'rsataman, men olib ketdim 1-2 video. Bu endi birgina minutlik bo'larga tegishli. Tilagingiz bo'lsa ko'rsataman. Maxsus tushiramiz, ham ular bir ko'p like'lar jiya, xalqqa bir zo'r qiziqsin uyatadi. Fotoğrafiylarga kelganda, hozir siz endi boribizda bilasizlar, bizning yordamimizda o'xshash ishlovchi qay bir shunday kishilar bor muqabilda bizning fotografiyalarni topib
internette kullanılır. Şuna göre fotoğraflar kullanmanda zinhar için sağ buluruz. Siz bilginler okuyup barasız, biləsiz neydi vakıyalar. Son barada avtorski hukuklar boyunca suçlarla verirler. Biz özümüz kullanırız Pixel'de. Boşlay fotoğraflar hemen alırga mümkün. Anday şıvanaklar o tabın var, onlar bizlere yakın tabırga bula. Ama tilese koyar zinhar için fotoğrafı olmağız. Bu bir zor ştraflar, şunlar da real ştraflar türeşik kişiler bizim aramızda. O zaman Tatarstan'da ştraflar bir zor, bir şey 100.000-600.000'e kadar barıp ciddi. Şuna göre hazır internette fotoğrafı kullanımı bir kurkınış. Fotoğrafı sayılamında baştan 15 tapır uylarız, ondan sonra koyuyoruz. Ссылка koysanız da var. Ссылка koygan şurada da o bir şey diren ki ben sizge fotoğrafını bilmedim. Yok, Sizin anı bilen kilişiyoruz yok. Pixel'e bize sana koyuyor ki bize koyuyor, bize şundan alın dedik. Onda kırmayan fotoğraflar, plasetini şıvanaktan alır var. Çünkü hazır elek kimlerden bir koşulları bulan, onlar mahsus sayfaları hesabına, bunda fotoğraflar civanlar, hem biz onlardan yıllar devamında ilk aktif kullandık. Hazır o kişiler bize tügül Allah'a şükür bize verecek kişi olmadı. Datalar da sutta verirler. Siz bizim jiyi, bir zor summalara, hem o summa dağlar, çünkü yalar aktar olarak farklı. Bu balalar fotoğraflarının kullanılıyor, kişi fotoğraflarının kullanılıyor, avtor olarak kullanılıyor, şehirler, yani şunday mahsus sayfalar edildiği şehirlerin fotoğraflarını civan sağ buluruz dibeydi. Hem elbette benim özümün şıvışının sınırslaydı o biz birge gazetesi. Siz bir inan alasız, biz onu jingileytirge de tırışabız, vaklarga da tırışabız, temalarını da türlendirirge. Ama sizin de fikrini işitesi kile, sizin nerse okuysanız kilgenli. Hem bir zor ötünüşümüz özünüzün yanılıklarınızı bizge jiberseniz idi. Çünkü koy vakit hatta şaltıratıp da biz mahsus birinci bitti. Sizden hal bir şu rubrikasında buldurduk. Ama nihal millette iştigen, ama onda da yanılıklar olmuştur kıyınırak. Ama ne kalsa o size gerektir çünkü birbirimizin tecrübesini bilip duru da faydalıdır deyip şamalap işleyen ediginde biz anı. Bilmem sizin işi uyuyorsunuz, nerse jitmez sizge bu gazetede, hem siz nerse kururga tilisiz. Var mı şunday fikirler, takvimler, ya ki siz ne varsa da kanaatləndirəmir, şöyle devam etsek yarayım mısın? Allah bütün ne yapalım sizden? Savcışma gazetesinden redaktörü Bizden gazete iki türlü türleşen 8 olsa hem Kudüs'ün Rus şarkıda yazılar atışabız, Tatarşa okuş kişileri biz Tatarşa okuyabilmeyen kişiler Rusça bilen kuraydı. Anda Rusça publikasyonları var. Biz bir gazetesinin bir yaratıp kabul edemizden ülkelerde kaldık. Şimdi yanı şın safta partinin hem yanılıklar da anda direklerine bu öğrenciler dine hüllerinin direkler son bu vakitte kalıp cennet kızıksana başlar şimdi bir kadar cennet kurusunda yerinde kızıksana okuyorlar. Hatta benim aş olduğuna da türlü sorular verir. Cennet turdatörü ne bizim dine hülleri? Işkırımlar konusunda yaşamasında onlar anlamada kişinin kızıksınlığı güçlü. Şu an böyle bizne hizmetleşte devam etsin ilerleyen yapalım. Fakat gazete bitmiş. Ne şunday? Sorularımız bulmasa benim şıvışım demem. Gerek iseniz gıdı videolarını kursette alanına ilgilenmek. Bu videolar profesyonel video değil elbette. O iPhone'larga, smartphone'larga fışkırıp güneşlenen hem şunda o montajlanan video. Instagram için gene mahsus. Ben aslında kursattem o bizim eniler kanalından anlaşıldı kızana hem o benim yüzüme de ellerini şey tapır kireylerini koydu WhatsApp'tan. En sevdiğim sözler sinirli, yumuşakşalı sinirli. En tatlı sözler sinirli, can sıkıcılar sinirli. Sinsiz dünya hürmesiyle. Sinsiz dünya sinsiz kişi bulmaz ile.
Бик Видео. Bu Tabii. birinchidan shu Instagram uchun foydali endi albatta. Undan so'ng mana kishilar olib shu taratalar ham bu albatta ismni taratuv. Biz onda maxsus Shahripozor fonunda tushadi, Shahripozor logotipi qo'yamiz. Shu onu biz yasaganlar shonalarga bildirib, Shahripozor ismli sholarga tegish. Shunda da foydasi. So'rovlaringiz bo'lmasa, Ничек өлгерәсез? 5 кенә журналист атнасына 3 тапкыр чыгасыз, толстушкаларга чыгарасыз. 5 журналист ничек язып өлгерәсез Уж ул? вакыттан Симбикага барабыз. Симбикага мен генә барам, журналистлар бармый. Әле алар ял көннәрендә дежурда торалар сайтта. Сайт атнасына 17 көн эшләргә тиеш, һәм суббота-воскресеньены без дежурлык буенча алып барабыз. Безнең бөтен журналистларыбыз язып кына калмый, алар сайтта эшли белә, куя белә, һәм группаларда тарата белә. Һәр даим һәм һәр көнне иртә белән без җыелабыз. Һәр көнне һичшиксез планерка. Атнага бер тапкыр бик зур планерка без өйрәнәбез башка газеталарны. Безгә нинди әйберләрне без эләктерә алмадык, башкалар эләктергән дигән темага. Башка газеталарга анализ ясыйбыз. Баштагы мәлләрдә әлбәттә кирип киткәндә бик авыр иде. Зарланулар да, теләмәү дә, өйрәнәсе килмәү дә. Әмма хәзер барысы да моны шулай көндәлек булырга тиешле кебек итеп кабул итә. Мин аны әллә ни шундый зур көч кирәк дип тә әйтмәс идем. Сәгать 6 яртыларда журналистлар эштән кайтып китәләр. Әмма юлда кайтканда берәр нәрсә булса, әлбәттә алар язалар, кайтып эшлиләр, сайтка куялар. Хәтта безнең аэропорттан язучы журналистларыбыз бар, куядыр самолетка утырганда тиз генә нидер әйберне эшләп җибәрүче. Бу менә өйрәнелгән, ул хәзер ашаган кебек, төш тартан кебек гадәти. Зарплата ничек? Хезмәт хакы язган мәкаләдән баралармы инде? Хезмәт хакы языла, безнең хезмәт хакы языла оклад. Әйе. Окладтан тыш гонорар. Гонорар языла газета өчен һәм сайт материаллары өчен. Сайт материаллары өчен дигәндә анда нидер басмасловный саннар кирәкми, ул башланырга мөмкин 50 сумнан 500 сумга хәтле. Нәрсә язуына карап, кыскача хәбәрне тәрҗемә итәм ул аны, үзе язамы, кемгәдер шалтыратамы, каядыр чыгып язамы, видеосын төшерәме. Әле алар мин монда алып килмәгән ул видеоларны без керттек, шундый кертергән монтажа без әле кертеп бетерә алмадык. Каядыр бара икән, видеога төшереп кайта, үзенең телефоннарына біз материалның башына видео материал да куябыз. Менә нидер су баскан икән яки нидер кытышкы шартларда яши икән кемдер, уларга төшереп ала һәм укучылар видеодан да карап күрәләр. Шуларга карап коэффициенты бар аның һәм атна дәвамында чыккан иң яхшы язмалар билгеләнә газета вариантында. Аны анализ ясаган кеше билгели һәм атна дәвамында сайтта иң күп укылган язма билгеләнә. И премия биреләр. Премия билгеләнә. Гөлнара, Казанда шәһри Казан тиражына караганда күп тапкыр зуррак тиражлы газеталар бармы? Ирек мәйданы. Ирек мәйданы. Ирек мәйданы. Ирек мәйданы Акчарлы, әйме? Әйе. Менә аларның эш усуллары сезнекеннән ничек аерыла? Нигә аларның тиражы зуррак? Чөнки алар шәхси газеталар, Частныйлар. Экономикада инде, кирәгендә. Шул сулларымы, тиражы ни өчен зуррак дип әйтәсең? Да, әйе. Әйе. Акчаны күбрәк түлиләр, әйе. Biz алар белән сөйләшеп торабыз, редакторлар белән. Аларның гонорарлары күпкә зуррак. Әмма менә халыкта ниндидер шундый фикер бар, әгәр бу газета дәүләт газетасы икән, димәк мин анда дөрес һәм кызык әйбер укымаячакмын дип караш бар. Әмма без мин тапкыр әйттем аны, менә толстушка санын без махсус эшлибез, җиңел иттереп, анда официоз юк диярлек. Кайбер саннарда бөтенләй юк. Ул репортажлар, районнарга чыгып язган язмалар, атлар укучыларның, төрле конкурслар. Шуңа таба барырга тырышабыз, әмма әлбәттә без Ирек мәйданы җыйган бүгенге көндә 40 мең тиражны җыя алмаячакбыз. 40 мыңлардан. Аларның 40 меңгә якын тиражлары һәм алар Башкортстанда шактый күп чыгып киләләр. Алар Раиф Усманов ул хәзер менә безнең барыбыздан да менеджмент буенча алда атлый торган кеше, басмалыкта һәм ул Башкортстанда аерым бастыра, Манзара дип чыгара Ирек мәйданы газетасын, ул аңа күпкә табышлырак, чөнки моннан җибәрү һәм язу кыйммәт, анда бастыру чыгымнары күпкә төшә аның. Моннан җибәрүгә караганда. Без Шәһри-Казан дигән исем булсак та, кызганычка каршы газета Казанда бик күп таралмый, газета күбесенчә тарала районнарда. Чөнки Казанның укыту бик нык авыр, мин Римзилә белән тапта бик еш бәхәсләшәм инде ничә ел буена.
Biz Kazan'da bik köp şaralar uzun paradık, neyini size kursettim konkurslardan şey beyremi degen ayırna. O silerge jingirgene olsa da şey beyremedi. Biz onu uzdırdık, baştan konkursta da şey degen. Ondan sonra çıktık Merjani uramında Uran beyremi yasadık. Bik zor 6 saatlik programı bilen. Onsa bütünlüğe bir tiyin büdjeti bulmagan. Şaraydı o bir tiyin de büdjeti yok. Biz özümüz küterip taşıdık. Bütün sahnelerine hatlı koyup. Bir zor reklama bilen şakırdık kişiler kildi. Hatta onda da bizim yazdırı bir ağır vardı. Bilmem anda koyadır 600 kişi kilgende şunun bir 30 kırıda yazıldı bir gazete. Kazanda gazete yazdırı bir ağır. Agroprom Park degen yer var bizim. Onda uzman yıldak medya yasagan idi. Her sobota şıgaydık biz. Gazete, jurnallar, şunda ayırım bizge bir pişmak da bölüp birdiler, radyoda, Tatar radyosu bilen birge, radyo tecrübeleri bilen birge, onda da kendine koyadır bir 20 patpisini başlayıp koydurmam mümkün. O zaman biz manşa var şu okumuyor, yollarda eyletir. Anladım. Rahmet. Rahmet sizge kurmuşlar.